Dan kak kepegah Pak Ron. Bila lakon ijak ulua daerah. BJO Medan tu. Umpama ji na barang lelang lah, kuat minta barang lah, una belanja lah. 3 minggu bentar. 7 euro ataupun katakanlah 10 euro. Nyan hitung aja kak. Lam 3 minggu, paduk euro na ke euro na. 5 euro. Berarti ni hitung aja. Menyaidih 3 minggu, gebedun. 5 euro nyampe na beti. Ka pasti nada pula tempat kemaguan kan. Nampak. Hah? Waten telepon ni ron alasan apa ni buklam kan le terus Medan hoyong ko berak hoyong ko mati HP groi nan tengok ko juinan ju pane ko FB ba tempat-tempat biasa kan ini udah belanja kan nampak nyan kak bener betul ko bahelo kan ne video call menyalang hotel terus